Jovem sira presija cair meeting mensagem Papa Francisco nebe usu hadomi malu no hakbes amba maroma. Questão ne hatu husi Madre Superiora husi Congregação Alma, Madre Florencia Nebo Hokeng, baistel henia kenar fatin pante kelapa kuarta ne. Nyedihan Jovem sira na fatin cair meeting mensagem husi Papa Francisco, penghira visita Timor Leste i hatinan kotuk, nebe husu hadomi malu no hakbesikan bamaromak. Karena tahun lalu Papa datang itu beliau khusus untuk orang muda, itu dia sangat antusias, sangat mendukung orang muda, dan pesan khusus untuk orang muda itu saling mengasihi satu dengan yang lain, terutama tidak membuat kekerasan, artinya jangan sampai orang muda itu jauh dari gereja. Nunemos Madre Isaura do Céu Soares husu Jovem sira hadokan husi violência no hadomi malu i hakbesikang na fatin ba igreja. Husi hau atau mensagem Jovem sira na mengiti mawaran toma insai também hadokan husi violência ita na fatin hakbesikang ba igreja. Nemos ba grupo sira nebema que envolve ia dalam nebema glória Jovem sira para futuro. Madre Asti Soares husi Congregação Alma Mos husu Jovem sira na fatin sai maduro i sociedade nação nova igreja. Madre hateten Jovem nebe maduro laos homatene kakutak det, mai be matene kofuan unsa bele lideraan lao badalang nebe los hadokan husi hahalok at sira. Ba ali mensagem ba Jovem manisira husi ki kebot ba sira nebe makagora darau kele ba sira nebe sia lao estuda mensagem mane sa Jovem dia ba nação ba igreja ba família e hatudo ba mulu kata kau Jovem ida nebe maka mai maduro nebe lalos ho matene kakutak de bagi matene fuamiang atau hatene lidera kamian lorong ida kusi haune presença bele halo Jovem selumos ak besikan di utama mari. Emerenciana Pinto, STL News.